lasuka lahlala eyasemandaba sikhuluma ngoKhuzani umfoka Mpongo ke lapha ke ehlaba abantu umxhwele ke noma ke chaza inkumbi zakhe ke zabalandeli ke ngayo ke lapha ke icover ke ka track number 1 ke lapha ke kwi-album yakhe athi ke uzoyidedela ngazo ke i15 ke zika November. Bafethu akube ngindlebe khona la kwisiqiniseko esemida ke ngizile indaba. Bafethu ngicela uqala ngibingelela abantu abaqala ukusijoyina kuleli ikhasi ngithi sanibonani bafethu ke uma uqala ungena ke ngicela nje wenza ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke uphinde ke ulike ke lama video ke enginenzela wona webafethu ke kuchazeka abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke uKhuzani ke lapha ke ekhipha ke icover ke yayo ke i-track yakhe ke yokuqala ke noma ke track number 1 wakhe ke lapha ke ozobe kule album ke ezayo ke lapha ke abantu abaningi bachazekile ke bathanda istayela ke bathanda nokuchule ke ukuthi ke aqhamuke nento ke efana nale ayenzile njengoba ke nimbona ke ukuthi cha uyigqokela nje ijezi lebhola ke waseke lapha ke ofaka namakhokho waphelelisa nje wonke ke umfaniswana ke webhola maqede ke wasethi ke lapha ke lengoma ke izobe ithi ke Ronaldo. Asazi ke bafowethu ke ukuthi ke ngempela ke lengoma izobe ithini kodwa ke abantu abaningi ke bajaha ukuzwa ke njengoba ke sazi uKhuzani ke ukuthi iciko ke elinamandla ke endimeni njengoba ke laziwa kakhulu kanjena nje ukuthi ke kukhona ke ubuciko ke aza nabo ke ngale plan yakhe noma ke ngale ngoma yakhe ke ekulo track number 1 ke bafowethu. Abantu abaningi ke baphawulile ngalolu daba ke baveza okuningi okuhlukahlukene ke ngayo ke le cover ke kaKhuzani ke lapha ke kanti ke nawo umbulo semakhaya ke awumncinyanga ke ungasengakhona ke ukuphawula ke usho ukuthi ke ubona kanjani ke ithini iplan kaKhuzani ke uma ke eqhamuka ebophele ke amacover ke afana nalawa ke njengoba sazi bafowethu ukuthi ke ungumculo wokuqala ke oseke wenza ke into enjengale akuvamisile ke ukuthi abaculi bamaskandi ke lapha ke benza amacover baqoke ijezi lebhola. Thina ke sisaphuma kanje sizophinde ke sibuye nezinye.